ko anga ya se cuela ima ave indalo via ve ima ni mo iba mi promesa ka tu eteo parei se mbua jumala ato iha ave inda use ve ima se ave kai ko pona se ma je pese moria humi ko agui ha evo isere he ko teme va se ku se haime eta hai pulumi ave da hai sai no ni cumplir u pese a jerureva ye pica se mbua yo tema hai pona ma acalma mi dai ko se ve ima a sufrir 5 años a puerebe ya jupira vi el poder de ka tu eteo putanyemi ai importante ko optimiza pu a o ye no e yo ye pa se bota ulo y supe ta un haiti da que lleve mai boita pisaba vi chabavi nyamba guara se rehe hasabi ai ko pesa a sufrir da he sai ni pete y la y pona baja puerebe ye yuka pe hambe pe upe vaya recibir no hay con ya por mini pete y la y pona va porque se monguera y más ye puru pe ai ko habe o puta pe ha puere an ai te pe añandua se causan te ko ayuda con aba y ko se rehe ye picavi se que ye ha ye ta aputavo a he sao de yo se lado mo muri ka tu ayere na pe cumplir con en divela orero ye rure baja manai ko ta beta ko abi pendereje pe hendu que entero ve ko ha estaba pm pe yo quisiéramos poder pe to puta que ta puere porque el pueblo paita y teja ya y cueraima ore ko ya los echama la y ko orereje na ai te ha sabe nyandereje ni ko hape porque o yuta nye ko abe ha suru nyandereje se pe ai se que ye ha yuta aputavo dai ko se ve ma de clavo a te abirire en cuenta coñe me po hai fuerte mi se partido hai mete mai ko vivo ko anga se ta pues se contra vera ka ese reje mi hasaba la recibía la ganancia de catuve na mi hace y moria juve ha pe la nya ganaba y pona y teña de ganancia hai catu man ya agradece ni me llegó a la catu te pega pa un ya ye purúa pero se le vira si una jeta y tema se pere